بشا 11 علیش داره هینی بو ده شر شیخ سید بابویجی هاتبو کشتن و دولت لویجی دگریا دایکاوی دبیجه کوره من که دولت تبگیره و تجی بکشه من هین سرپیهاتیم باب تج بیر نکرنه لیکو تجی بکشن از اجی خواه بکشم جخوره ریا که ببینه و جبان دران هره علی دبیجه دای از هرم لیوی کی تو من هر دو زاروکان خودی بکه تو نابیجی چه توی خواه من هر دو زاروکان بکی جان درفت خودی بکی دایک علی از خوشی و هر دو زاروکان جی خودی بکم بس تو هره علی فر خوی پتک و خوشکا خوی 6 سالی ماچی دکه و دیچه دست دایکا خوی دلبکل جی ماچی دکه که درکبه و هره دایکاوی بربج نبابی دخه ملیوی و زیرکی رشادی جی دخه بریکاوی دویجه دست خوده لپشت تبه کره من اوخور بشتره جخوا نکاربو جکره خوره تشتکی دینه جی ببیجه گیریو کتبو قرکاوی و وصا بیدنگ دمینه علی دای از هرم لیبلا چاوی تل دوته نمینه ویا باش سانبه از حتانی که طولا باب خوال نینم بلا بگره منا داره هینه لمن حرام به او بره دکبه دچه علی لدو خوشک و برای خویین تمام بچوک و دایکا خویا دلبکل دهیله و سر پیشنیاره حوال باب خو بره خود ده بنخطه و اوشی وکی فسیح مه میرزه دچه مالا کرده که گوان جیج بر هویتیا دولت کوچی بنخطه کربون علی دچه مالا وی دایکا پنابر دایکا کلشکران کره وی 15 سالی جمال بربو و بهوانه او کشته بون علی دما چیروکا خوشوی دایکا پنابر را ود بیجه دایک دبیجه علی تپر باش کرد تو هاتی مالا من جخود دما تو هاتی وکی کره من هاتبه از او قاس به هاتنا تره که خوش بوم لو ما وکی کره خول علی خودی درکته بو علی بقاسی هی وکیل وی مال دمینه حتی نکوب چالاکی ما هر سه شربانم ده هسه اولوان دگره علی وکی کتشته که خونده کربه اولی بگره لبان شربانم دگره دایکا که علی میبانی وی بو وان هر سه شربانم ناس دکر و دزانه بو که علی جی لوان دگره لین ند خواست که علی را ببیجه از وان ناس دکم جبر که کره وی دایکی هم به تمن خو و هم جی به زارن خوی شیری دشبیه علی لو من ند خواست علی جی علی را ببیجه از وان کسین کتل وان دگری ناس دکم چمکی زانبو علی جی لوان دگره که بگوتا از وان ناس دکم تقاضوی علی بگوتا من جی ببه گلوان هین جاران جی دگوت ازیج علی را ببیجم بلا هره بلکی طولا کره من هلینه و گه جی دگوت لیکو او جی بمره ازی خمگین تر ببم لو ما دنابرا ببیجم آن نبیجم ده دچو و دهات مالباتا که علی بوبو میوان وان جی پیرانا آمده بون و خزمن شیخ سید جی بون کره وان به هنجتا که تبلی سرلدان شیخ سید بوبو وی جمال دبن و به شوازه که هوبانه جی دکجن لو ماوان جی کوچی دربسیا بنخطه کربو وی دایی که علی وکی کره خود دیت بو و تم خارنا که کره وی جی حس دکر جی علی را چه دکر خوینا علی چی لوی دایی که کلیا بو علی چی وی دایی که وکی دایی که خود دیت بو و جی حس کربو دایی که علی را دبیجه تا باش کر که تهاتی مالا من دما تهاتی مالا من وکی کره من حاطبه از او قاس به حاطنا تا که خوش بوم پشتی که علی چیروکا خوشوی دایی که را دبیجه دایی که بهتر چه علی حس کربو وقتا که علی دچو در بجی وی دایی که لبر شباکی حاطنا علی دشوپان و وکی کره خواه لعلی خودی درکته بو حتانی که علی جبو شر چوبو مالا کرمو وی دایی که خمگین کربو تبی که خوینا علی جیلوی دایی که کلیا بو لی علی نچار ما بو دبیا بو طولا باب خو هلینه لو ما چوبو تبلی کما کرمو و فسحی مه میرزه بو پشتی که فسیح جوان باید قطع و دیچه موشه کرموج علی را دبیجه علی فسیح جی چو دبیجی چه امشر خو بدویم منن یا نه دخوازی امچن روش هرن شامه اولور امخواه جلشکری فرانسه را بنویسینن وی چکن باشتر و وی معاشی بدن مه
تو دبیجی چی؟ علی اج بو طولا باب خو عتمه برا نج بو هرم لشامه بگرم آنجه هرم لور جگاوران را لشکریه بکم. علی جبر دو سدمان پیشنیاریه کرمو ناپجرینه. سدما یکم هلانینا طولا باب خو بو. دگوت از حتانی طولا باب خو نینم از خوش بر تب ندم. لی سدم بتنه نه طول هلدان بو. سدما هری گرینگ ماره بو. ماره کو عقل دسر علی دا نهشت بو. ماره کو علی دملی دین و هار کری بو. علی روژا کچوبو مالا کرمو لیدما کچکا وی مالا یا بناب ماره دیت بو. نب دلکی به حب دلان دل خواه خستبو کچکی. دل خواه خستبو ماره یا فله. ماره یا سوریان ماره کو عقل دسر علی دا نهشت بو. دبیجن دل مقابلی دله. دل ماره جی کتبو علی دملی. علی دبیجه که کرموتو دی چی هره؟ از حتانی طولا باب خویل نینم از خوشبیر تب ندم. کرمو کتو نه از جی ناچم اولور دمینم. ایبار دیسان شیبا خودخون و راد من کبره بکبن هر شر. ماره به هنجتا علی ببینه و پر ربا اخبه هنکی نان خستیه توره نان و توره نان تینه داده دست علی. ویجه را دبیجه. نابه من ماره لخوا مقاتبه. توش بو من هیجایی. علی دما وان پیوان جده به ماره دبیزه وسا کلجانک پی دگره که جبینی لنگیوی حتانی پور سریوی درجفه. لو ما برسو جی نادا ماره. علی خواب خواه دبیجه دل مقابلی دله. ما تو نزانی از جبو ده به سری تب دگرم. علی توری ناج دست ماره دگره و دچه. کرمو و علی داویجن سر قراقولک فسیح لور بریندار بومون. قراقولا گره همدونه. دیسن دچین نزدیکی و قراقول اولور خواه بجه دکن و لبنده تفگر لشکر انترکا دمینن. شبکه جشبن هیوا نیسانه او روسا میشه کل ارده رونشتیه که چاب چابان ندیدید. اوش ازمان جی خونه بکو هور هور دباریا. روسا میشه بو که لشکر نوی قراقول ریا خو وندا کربون و هاتمون نیزی علی. علی دنهرک بویا دو لشکر بقاسی 100 مترو نزدیکی وی هاتنه و هینجی برپی تین. علی صورتا خود ده سر موزره و پیچی دکشینه. هر دو لشکرم دیجی دل ارده دریشت که. دما دنگه چک علی دیچه وی کرمو خوب خود بیجه. به شبا تاری که مروب تلیان دیچه من هر را بکشی مروب هر نابینه گلو علی توینگ برا چدا. کربو بانگل علی دکه و جرا دبیجه. علی قی توینگ دست تدا فرقزی. علی ناکه کو. مرنا دو لشکران کتوی چاوینوان و من جی تمام کر. لی کرموش به آخابنا علی باور ناکه و او جی تی با علی. دما کرمو تی با علی و جرا وسا دبیجه. تی گوت مرنا که کتوی چاوین که. علی مرنا بان هر دو لشکران ماتلاشن وانجی نابینی. کرمو از دبی شورش ده پیشیا پیلا با خون نابینم. از چوا لاشن وان ببینم. علی تو حنکان ناکی نه؟ علی را دبی سرخه و بربلاشن وان لشکران بد چه؟ هر دو چه که لشکران سروان هلتینه و جاردن بد گره با کرمو. کرمو دما هر دو چه که لشکران دست علی دا دبینه تلیا خو گزدکه وش علی را دبیجه. تو بقدر خود دکی نهاد تو چه قاس پیشیا خود دبینی. علی 105 آنج 200 گاف. کرمو به حنک دبیجه. ایوان چابان تنه بگران را هنه. ما قید تو گری. علی گور بهشت باب منجی جمره وکی تدگوت. دگوت گر دبیجه شبا رش و شوبا رش میا قر و برخ لبر از وان جدور به ناس دکم. کرمو لی چما تو نابجی که پیدویا ما به دوربین جی نینه. علی گر کچاوین تا او قاس دور دبینن ام چما تن خود دخن بینه قراقولی او خود دخن به خطره. مادم کچاوین تا او قاس دور دیتن تا چما دسری ده جمره ندگوت. علی دبیجه دما امتن بینه گیره همدونه از لشکر ما خوش دبینم. کرمو خوب خود دبیجه بان چابان و مج مرنا به حسانه خلاص بکه. جخوا جوی روژی او پی و بقاسی کیسا موزری قراقول دراد و اسیان و دکتن کمینن خواه. دما پاش و ود گریان جی کرموج علی را دگوت
هلا لدردورا قراقول باش بنهره وان ترسان خویا دکن یا نا و علی بگوتا نا کس ناخویه و چاخه این ودگریان مالی کرموج علی را دبیجه باوری بوان ترسان نای اینی وکی ماری کورن ها کتا دید بته بدان کرمو فری فنان بوبو بسر دکو دولاب وان کتبو زانو چر رو بینجی ایوارا دنه دما خوارنا خوخار نو درکتن در و دیسن ماره دوره نان داده دست علی و دبیجه ایویدارن توی دیاریه من بعجبینی و به رجی بشرینه که گرم دچه دکبه اودا خواه کرمو و علی جاردن دچن نزی و قراقوله که بکوین کمینه علیش کرمو را دبیجه که کرمو قراقول بالا دخویه تو نابیجی چه کرمو دبیجه نا وانا تجاری به قراقول بالا ناکن نبی تو بلیستیکی وان وری خاپاندن و خواه جیه خود تب بدی ها وان ترسان تجار ترکا به قراقول ناکن تا قصد بان درو دورانه جبر کو اب قراقول جبو وان جهه که استراتژیک و تجاری اب قراقول ترک ندکرن و ندچون علی که کو از اوقاشی نخشیمم آرام به ایدی بردستی سبه بو علی دبیجه که کرمو بمرا خوارن هیه از دکارم ورم باته ام هنکی خوارنه بخون کرمو تو خوش جیه خود تب نده که من درفت دید از ورم باته علی زیده برچی ببو و هاو خور را دگره توری خوارنه جنابا خو بدکه لبر خود داتینه و دبه تور بدکه دسری ده دسمال خوارن تیده بو دردخه و دسمال بدکه دنهره که دو نانو هنکی حلاو وای دناو ده علی هنکی نانو حلاو دخه و جاردن نوا تور دنهره گواه دسمال کدنجی ده تور ده علی وی دسمال جی دردخه و دبه وی جی بدکه و چی ببینه دسمالک دور نقش کری جوتک گوره جهریه و قطیه جخاره تبی تتون و پل جیوایه ده تور ده علی دما چاپره وان دیاریان ده دکوه نبخم و خیالان و کور دچه دوی کوربونیه دشی دخوره دچه علی دخونا خدا دنهره وای لبنه گنده خواه لسر کامیه حسب خواه آب ده و چقاس که چوبو که گنده وان هنه وای لی تماشه دکن چقاس دخوره چوبو ویجی نزانبو و بدنگ کرمو را و دجنقه و را دبه سرخواه کرمو دما علی دبی حالی ده دبینه ده دل خدا دبیجه ما ام هاتنه رازانه کتر رازای لی قیمیشی وی نابک وی رخنه بکه جبر که علی وسا خورتکیه ده دبیجه قی هیک قلاشنه و ویجه درخستنه او قاس خورتکی شیرین و دولکن بو کرمو جی لطانشت علی رو دنه و او جی هنکی خوارن دخواه این دنا بردست سبیه جی کرمو دبیجه حسابان ترسان نای گلو قیب راستی جی قراقول ترکاندنه و چونه دبیجه علی دراوه ام جهرن و بدگرن مالی و روژه لمال را دزن حتی نسبت را روژه دنه روژه دنه سر سبه کرموش با آنین فشکان دچه شامه و علی جی لمال دمینه کرمو بزانبون علی لجم کچکی دهله و دچه کرمو ظلامکی زیرکه و به اوین علی و ماره جی حسیایه لو ما دخواست تموان هر دو اوینداران لجم هر بهله و هره پشتی که کرمو دچه ماره جی لبنده بابا خویه که بابا ویجی هره کار خوی و او جی قاسکی به علی را با آخبه قاسکی پاشه بابا ماره جی دچه کار خوی ماره جی علی را قهوه چیدکه و تینه ده دست علی علی قهوه جی دست ماره دگره داتینه ارده و بوسا ماتمای دسکنه ماره لبنده که علی قهوه بخواه لی علی بویه وکی کبر نه قهوه بدخواه و نه جید آخبه ماره دبیجه علی قهوه خو بخواه بلا نجمده و روی آخافتنه بدکه علی دست به بخورنا قهوه دکه و ماره جی پرس لسر پرسیج علی دکه تجکوی دیو بابه تهنه آننا توی جاردن بگری ولاته خواه لیتت گود قیق گیره کتبو قرکا علی کنه کاره با آخوه حتی نیک علی جغاره خود چید که و جماره را دویجه تو کاری جماره آگیر بینی که از جغاره خود پیخم ماره وی مالا خوده آوا به
وایه تو دزانی بپیوی و دچه علی را آگر تینه و تی. ماره آگر دده دست علی و جار دنوی دده برپرسان. ده دستمال عجباند. ده چما گوره نو نخستیه لنگه خواه. قید ده گوره نه عجباند. لی تو پیب جده به علی درنای. ماره دبیجه قید ده زمان خود دا قرطاندیه که تو برسبه نادی من گیدی. علی سر خور را دکه اولنا بچه به ماره دنهره. بقاسی 4-5 ثانیه وسا ماتمای دمینه و پاشه جره و ها دبیجه. پیبا کمینه جتره بگوتا من جبیر کر. دکو مناکم او پیب نای بیرا من. ببوره. من اجترا تشتک بگوتا لی من او پیب جبیر کر. به تنه جوه را بید بیجه و هو. علی لبر شباک رونشتیه. گه لدربه لحاتونو چوندنا شینین تاخه دنره و گه جی چوندنو هاتنا ماره کدچو کانیه و دهات شوپاند. جال منجی دکت نابا خم و خیالان و بکرده دچو. خواه بخواه دگوت. گلو نها دایکا من و هر دو زاروب چه دکن. تیرن آن برچینه. جبر کوان به تنه هشته بو جی پر خمگین بو. ماره جی و خمگینی علی دیت بو. لو ماوی به تنه ندهشت. جبوک علی پیچکی بکنه چیز دسته ماره دهات دکر و علیشی دوی جداهیه ده بو. ماره دگوت. علی از دخوازم جتره خوارنه چکم. لیدلی تا دچه چه خوارنه دوی توش مرا ببیجیم. علی تو جچه هز دکی وی چکه. ماره دچه هنکی خوارن تینه و تی. جاره یکم بو که علی و ماره به هف را خوارنه دخوارن. ماره جبر که جده و باب خو یکا بتنه بو و بدلالی جی هاتبو خودی کرن و بو خودی کسایه تکه سر بخواه و تم آرام تفدگریا. و روژه هنکی شرما علی جی چوبو. او چند روز بون که کرمو چوبو شامه. جی علی و ماره را وکی چند ساعتان درباس بو حتانی که کرمو شامه ته. جی روژه که کرمو چوبو شامه بو بربه او علی شرموک چوبو و هندک بجی هنه آخافتنه بو. ایدی علی چوندنا کرمو یا جبو شامه جی جبیر کربو و ماره را مجول دبو. علی لبر شباکه دنهره که کرمو جی هات. علی خوب خود دبیجه. فاضل تو چند روز جی نهاتانم. کرمو جی خیدانه بویه وکی آب و مایه. دیار بو که باری وی گرام بو. کرمو درباسی هندور دبه باری خود داتینه و دبیجه. کانی فرق آبی بدنه من قرق و گوری لمن زوابون. ماره جره تاسک آب تینه و دده دست کرمو. پشتی آبا خوبه دخل علی دزبره و دبیجه. علی دوی وی نابره تا چکر. بریه که علی برسب بده ماره برسبا کرمو دده. علی لبنده تبو ماوی چی بکه؟ کرمو تو پاریزبانی وینه که به هله بله او برسبا من بده. لیدیسن ماره دپیبه. ترسا ماره او بود دبیجه بلکه علی جفیدیم برسبه که خراب بده. لو ما وی برسب دده. کرمو جماره را دبیجه. دو هر جماره دو حب قهوه چیکه و بینه. پشتی کماره جوره دردکبه و دیچه کرمو جاردنج علی دپرسه و دبیجه. اف چند روزن که از نه لبرگم تا چکر. تو چما برسم نادیمن. قی مالباتی تا برچی هشتیه که دنگشته نای. علی همه دجهده دبیجه نه والله بیله نه. جمره پر باش بون. دیار اک علی مالباتی دپاریزه و کرموجی به نزیکاتی علی و ماره فهم کربو. دل خودشی و ها دبیجه. اون لحب پیروز و بمبارک بن. مراقا نخواه ازی و بگینم هف. کرمو بانگل علی دکه. کانی وره لبان چکم بنهره دود عجبینی یا نا؟ علی که کرمو پشتی کتا عجبان دیه پیب بمن ناکبه. دوی نابره ده قهوه وان جی هات بو. ماره قهوه وان دده دسته وان و لیچکن که کرمو به علی دده ناسکرین تماشه دکه. ساعت 4 پشتی نیبروی بو. کرموج ماره را دبیجه. خوارنا ما آماده بکه امی خوارنا خوب بخون و هرن. لیبریا کماره جبو آماده کرنا خوارنه جوده وان ده که به و هره کرمو علی و ماره دوده ده بتنه دهله و او جوده درد که به و دیچه. کرمو یکسر دیشه باده و باب ماره.
کرمو دخوازه جده و باو ماره را تشتکی ببیجه لی چاوا هنکی خو کومی سرهب دو دکه خود ده سرهب و پیوا کوی جوان را ببیجه دبیجه وکی که هون جی دزانن علی و ماره جهب حز دکن هون چه دکن بکن دبی هون ماره بدن علی از کفیل علی مه کفیل علی دملی مه کرمو دما با آوه کی فرمی ماره جده و باب وی دخوازه وکی کچه اکی سرپشتا ویدا که به او قاس آرام و کیف خواشت به باب ماره جبر جداهی اولان جبر که علی مسلمان بو هنکی خواه گراند که لی اب داخوازه کرمو به دل دایکا ماره بوجی دایکا مارهش کرمو را دبیجه جمیش بیه از علی دشوپینم و تبگره ویجی جئولا خواه جداتر نابینم ماوی مارهش علی چیتر که ببینه کرمو هما توش علی را ببیجه بلا آرام به ماره چقاس که چامنه علی جی اوقاس کره منه لی تو دنگ جباب ماره نای دیاره که فکروی جی ارینیه لو ما تو دنگک جوی خواه ناینه کرمو سپاسیا خوشده و باب ماره را دکه او بکیف و جوش دچه اودا خواه دما دچه اودا خواه اولوان هر دو اوینداران دنهره که علی لسر صدره و مارشی لطانشتاوی لپیان ساکنیه و دپیبن کرمو خوب خود بیجه کامن جی اوه که از و بگینم هب وقت آماره کرمو دبینه دبیجه آپه کرمو ببوره منج بیر که از خارنه و آماده بکم کرمو نه گرینگه جخوا من بریارا خو گوهرد ام ایشب ناچن شر آرام به لیبه بریارا من نای واته ام ایشب بیشیب رازن هر اج دایکا خورا ببیجه بلا ایشب او شیبا ما آماده بکه و جا دنوره برا پشتی که ماره دیچه کرمو مزگینیه دده علی کرمو دبیجه علی از ببینه تو ماره دزانم و جبونه ویجی چیش دسته موره از بکم جوخا می ایشب ماره جده و بابه وی خواست هر چقاس بابه وی خود گران کرجی دل دایکه ویجی شتره هیه آرام به از نهلم ابینه و نچه سری قاسه کی باشه دری بدبه ماره وکی گلا کنو ببیشکی به دکبه هندر دی سری ده دچه دسته کرمو ماچی دکه و به سری خود دابجه سوتی علی بدنگه کی بلند دگری دیار بو که دایکه و مزگینی داویه هم دگریه هم جی سپاسیا خوش کرمو را دکر وی شبه ناچن شر حتانی بریوار روژادن لمال دمینن روژادن بریوار کرموش ماره را دویجه خوارنم آماده بکه امی خوارنه خو بخون و هرن قدرک پاشه ماره خوارنه وانتینه لبر وان داتینه و لور لپیاد سکنه دنهره که حتانی علی کپچی که خوارن دخواه کرمو 10 کپچی دخواه ماره خوب خود بیجه هری علی تو نکاری باخوی ماچما تو نکاری خوارنه جی بخوی گیدی کرمو علی خوارنه خود دخوین چکن خو هلتینن و دردکبن دربه لبر دری دیسن ماره توری نان داده دست علی و به تمین لدکه گر دجمن حز دکی نیوه به خوارنه توی بخوی علی سوز از نیوه به خوارنه بخون و قاسه کلنا و چاو ماره دنهره اوج ماره را دبیجه بخاطرته و دچه ماره خوب خود دبیجه علی تو جاری خاطرج من ندخواست شما به جاری خاطرج من خواست و چو انشالله خیره قیب به جاری و هر جهه کی دور کرمو و علی دیسن دیچن سروی قراقولا بیوم قراقولا فسیح لور بریندار بوبون دما دیچن نیزی قراقولی هندنا تاریجی دا کتی عرده هر دو شروان خول نیزی قراقولی بجه دکن و لبند تفگر لشکران را دوستن شبکه شبه هاوینی و تابهی به جندک کرمیشان و چرچروکان پیوژی تو دنگ ندها هر دوجی بقاسی 2 ساعت اوسا بیدنگ دمینن لیتو حسا کسکی نای علی به هنجتا نان خوبو خون راد به و بر بهیلا کرمو و دمشه لیتو ناوی جیکو لشکر دکمینه ده و لبنده وانن که کیسی لوان بینن برابون علی را دبه شیرقا چکان به تقین چکان را علی خود دابجه عرده و اوسا بیدنگ دمینه
Divê gulebaranê de Kermo jî 4-5 narincokan dabêje nava navberdarên wan û li wir dibe hewar wan. Wisa tê fêmkirin ku mirî û birîndarên wan jî çêbûne, loma dikin qêrîn û qerebalix. Kermo dinhêre deng ji Elî nayê, dibêje gelo tiştekî nehat beserê wî. Dema xwe dikîne Elî û dinhêre ku Elî tûrê nan vekiriye û bi tenê li nava tûr dinhêre ne şer û ne jî xwarin di bîra wî de ye. Elî dema Kermo li ser serê xwe dibîne dibêje: Kekê Kermo were em xwarinê bixwin. Kermo dibêje: Ji xwe vaye sibeyê rabe em herin mal, em ê li wir xwarina germ bixwin û bi hev re vedgerin dirbesiyê. Dema ku Kermo û Elî vedgerin malê, dinhêrin marê û dayika xwe jî waye li ser şaneşînê li benda hatina wan sekinîne. Kermo û Elî jî tên balwan. Dayika marê destê xwe dabêje sûkê Elî û dibêje: Kurê min, tu bi xêr hatî. Cara yekem bû ku dayika marê ji Elî re dibêje: Kurê min, tu bi xêr hatî û Elî maş dike. Elî jî diçe destê dayika marê. Wekî ku destê dayika xwe maş bike, destê dayika marê maş dike. Kermo jî Elî jî û marê jî bi vê helwesta dayika marê gelekî kêfxweş dibin. Kermo ji bo vê helwesta dayika marê spasiya xwe dike û dibêje: Ez ji ber vê helwesta te pir û pir kêfxweş bûm. Zor spas ji te re. Tu her hebî dayika dayikan. Kermo xwe bi xwe dibêje: Xwedê hez kir di nêzik de ez ê daweta we jî bikim, aram bin. Kermo ji ber evîna Elî û marê tim dixwast wan bi tenê bihêle û here Şamê, an jî here Helebê. Kermo bi hinceta ku wan bi tenê bihêle ji Elî re dibêje: Ez ê çend roj herim Helebê, tu xwe ji bir tev nedî hetanî ez werim. Elî: Kekê Kermo, ez jî dikarim bi te re werim Helebê. Kermo bi vê daxwaza Elî matmayê dimîne û xwe bi xwe wiha dibêje: Ez dixwazim wan bi tenê bihêlim, lê Elî dibêje ez ê jî bi te re werim. Gelo çima? Kermo dibêje: Elî ma tu neşaşî, ma tu yê werî Helebê çi? Elî: Kekê Kermo, ji mêj veye ku ez dixwazim Helebê bibînim. Gel destûra te hebe, ez jî dikarim bi te re werim Helebê. Kermo: Gel dixwazî fermo tu jî were, em ê bi hev re herin. Elî diçe aliyê marê û jê re dibêje: Ez ê herim Helebê, daxwaziya te. Marê: Na, bes tu xêr here û bi xêr were bes e. Kermo û Elî wê rojê bi Mixurbê re digihîjin Helebê. Heleba ku ji gelekî wîndaran re malovanî kiribû. Heleba ku bûbû gelek mijara stranê xemla zeriyan. Kermo û Elî wê şevê li mala dostê Kermo Razan û Sivetirê derketin çarşîya Helebê. Elî ji Kermo re dibêje: Kekê Kermo, bi min re zêrek heye, em dikarin vî zêrê li ba zêrkeran hûr bikin. Dikevin dikana zêrkerekî, ewlî zêrê hûr dikin û Elî cotek guhar û hevek jî hingilîş dikire û ji dikanê derdikevin. Elî vê carî jî tim xwe li dikanên cilfiroşan digire. Kermo fêm kiribû Elî hetanî ji marê re çend diyariyên din jî nekire, wê ji çarşîyê dernekeve. Kermo ji Elî re dibêje: Elî, ez te fêm dikim, tu ji marê re li hinek diyariyên din jî digerîne wisa? Elî: Belê keko, ez ê ji marê re çend diyariyê din jî bikirim û dadkeve nava dikana cilfiroşekî. Kermo jî li dûwî. Elî di serî de fîstanekî gulgilî û yek sor yek jî zer du hev şer dikire û ji dikanê derdikevin. Kermo: Elî, tiştên ku te kirî besin yan na? Elî dibêje: Na, û dikeve dikana qondire û şimikfiroşan. Li wir jî cotek qondire û du cot jî şimik dikire. Lê perê qondire û şimikan ji Kermo dide. Piştî ku Elî van diyaran dikire, ji Kermo re dibêje: Kekê Kermo, em dikarin îşim vegerin dirbesiyê. Kermo: Elî, zanibe ku ji bona te ez diherim mirinê jî, lê îşev çûndina dirbesiyê nemimkin e. Em ê îşev li vir li mala wî dostê min razên û sibê zû rabin û herin. Baş e? Elî:
تو چیتر دزانی که کن تو ببیجی چه بلا وکی تبه کرمو و علی وی شوه دیسن لحلبه لمالا دوست کرمو دمینن و سر شبقه بریا بربانگ راد بین بدگران دربسیه دما دیگیجن دربسیه هندنا نیوه شوه و هنجی ماره لسر شانشینه لبن دوانه گاوا ماره چا بروان دده وکی گلا کتا آب بدی گشت به کرمو علی تن برداری علی دیارجین کجماره را کرینه دده دست ماره و تبی کرمو درباسی ودا خود دبن کرمو دجیه در رادزی و دخوره دچه لیخوا علی نای علی البنده کماره جیوره وداوان قدرک باشه دری بدبه ماره دناباوی فیستان گلگلی ده دردکوه پیشبری علی دما علی ماره دنابا فیستان ده دبینه هش دسری وی ده هبو اوجی دچه ماره وی فیستان گلگلی لخوا کریه شهر سور آبت یسر خو ویا زرجی لنابا خو گره دایه وکی خداوندکه درکتیه پیشبری علی علی وقتا کماره ببی فیستان دبینه گره کور دکوه قرکاوی وکی پیکره کی دجیه خدا ماتمای رادوسته علی جوخه کم دو پیولی پشتی کماره دناواوی فیستانی دا دبینه زمانوی گراند به او تشتین که دزانه جیج بیر دکه دبه وکی لالکان او دمینه لی ماره دبی واریده جخو باور بو او تم و علی ددا آخافتن مارج علی را دبیجه علی تبی فیستان عجبان یا کرمو نا علی تو برسن نینه ماره ده چوا زانبو عجبان رنگان حز دکم نا دیسن برسن نینه ماره لی ده چوا پیوانا لنگه می زانبو دجمه را جوتا کندره و دو جوتشی شمی کریه جخوا علی جیل بنده بے پرسه بون علی دست خود خو بریکا خوش بریکا خو بنکی دردخه او ری ماره دده وکی کو ببیجه پیوانا لنگته اف بنه علی بریا که به کرمورا هر حلبه پیوانا پیلاوا لنگ ماره دوی بنی پیوا بو او بی بنی جی خسته بو بریکا خو هر دو جی قاسه کیوسا بدنگ مینن حتانی که علی قطیا جغارج بریکا خو دردخه علی قطیه جغاریج بریکا خود دردخه دبه قطیه بدکه و جاردن دبه قطیه دگره و دیسن قطیه دخه بریکا خواه جبر که قطیه والا بود قطیه ده نه تتون و نه جی پل مابون لی تتوشتکی جچاب ماره ندراویه دما علی قطیه جغاری بکر و دیسن گرد و خست بریکا خواه ماره دیت بو قطیه والایه ماره دبیجه علی کان قطیه بدمن لی دنگ علی نای ماره جاردن دبیجه علی کانه و قطیه بدمن لی دیسن دنج علی نای ماره همه دست خود خواه بریکا علی و قطیهش بریکا وی درد خواه و دچه ودا باب خواه قطیه علی تیجی تتونا باب خود دادگره دستک پل داتینه سر وی جارجی دچه جوان گلین لبر درینه گله کیجی دچنه داتینه سر قطیه و قطیه دده دست علی و جرا دبیجه ده ایجاد جخوره جغاره کی بپیچه حتانی از جتره قهوه کی تینم ماره دچه علی را قهوه تینه اوتی قهوه دده دست علی و به جارجی دچه جر آگر تینه علی آگرش دست ماره دگره و جغاره خو بیدخه دما علی جغاره خو بیدخه همه ماره جغارش دست علی دگره و ده حلم باجاری دکشینه کذب خو و دبه کخته وی دوی نابر دجی مال عصر بانگ دده ماره دبیجه علی هونه درکی ده هرن یا نا بایا مال عصر جی بانگ دا دبیجی چه علی ما ازی ببیجم چه خواده بلاوی بده ام چه دفکرم او چه دفکره دیار بو که علی جی بانگا مالا عاجز بو جبر کتن بو بانگا مالا را دچون شر و بو بانگا مالا را شر بدگریان ایدی کرموجی جخو شیار بو بون کرموش ماره را دبیجه خوارنا ما آماده بکه امی خوارنا خوب بخون و هرن ماره خوارنا وان چه دکه تینه لبر وان داتینه و دیسن لور دسکنه و لقمه علی دجمیره دن هر خطان علی لقمه که دخواه کرمو 10 لقمه هم دخواه ماره خوب خود دبیجه اپی کرمو ما توشی هنکی هیدی بخواه قی هنکی دوته تننه که تو او قصد لازینی و پار علیش دخواه ماره دیسن وکی هر جاره توره نان آماده دکه او
بریا علی خوارنا خو بخوا در دکبه دربا و لدربه لبند علی را دوسته. دما علی در دکبه ماره توری نان داده دست علی و جرا دبیجه. تو نان خو بریا کرمو بخوا. جخوا دشار دا هونل جمع هبنجی. علی تو جی کیجان خوارنی حز دکیج مرا ببیجه. از صبح جتره و خوارنی چیکم. علی داخوازا ماره و هاد برسوینه. گوتل بامن بی جنان و آب خاشتر تو خوارن نینه. چمکی دما استه دوینم از نزانم خوارنه بخم. از خوارنش بیر دکم. او خاطرش ماره دخوازه و دیچه. دیسن دیچن سروی قراقولا بیوم. وی قراقولا فسیح محی میرزه لور بریندار بوبو و عبالحد جی وی شوتاند بو. دیسن لور دکوین کمینه و لبندا نیچیرا خو رادوستن. شبکی جی شبین هیبات ترمهی. شبکه حتانی کرد بخوازی گرم و بیدنگ بو. هید هی نو چوبو آبا و سترکا گلوی جی هیدی بروان به دهات. علی دیسن وکی هر جار کتمون نبا خمو خیالان. گه دچو داره هنه جدایکا خورا قلا اویندارا خو قلا ماره دکه گه جی دایکا خو بد خان دعوت خو ماره. علی خو بخوا و هاد گوت. گر لترکی عفو درکبه و دولت ما عفو بکه از به دست ماره بگرم و امه به هر هرن داره هنه و لورجی امه دعوت خو بکن. لینا که دولت عفو کی در نخه از جخورا ره کی ببینم دایکا خو هر دوزارون که بینم بنخطه. بینم باجار دربسیه. باجار مالا باب ماره و امه لبر دعوت خو بکن. علی هلی شرش بیر کربو و کتبو نوا وان خمو خیالان. گه دچو داره هنه و گه جی بدگریا دربسیه. نه شر داد بیراوی و نه جی خوارن. دخیالن خدا مالبته که کجماره دایکاوی و هر دوزاره کم پیک دهات آبا کربو. دگوت شر و شر ما حتا کینگ شر. بشر نه دجمی خلاص به و نه جی آرامی چید به. دگوت جنها و به و از جبو آرامیا مالباته خود تی بکوشم. علی دنابرا وان خم و خیالان دا دچو دهات. علی نیبه وی شبا خواه بوان خم و خیالان درباس کربو و بوان خم و خیالان جی پر بختوار بوبو. ایدی بردستی سبه بو و دجمین وان جی دکمین خودا لبنده تبگر وان بون. علی جی جغاره خود پیچه و پیدخه. برونی آگره جغاره را دبه شرقه چکان. لشکر دما آگره جغاره علی دبینن همی به هر را ایریشی و نقطه دکن. لور لنیزی و قراقولا بیوم علی دملی جیان خوش دست ده و تبی همو خیال خوش به جیهان به عدالت جبه جیهان کپی با داگر کرن در باستار کشت که. دبه گلباران ده کرموجی سه نارنجوک دابیجه نبا کمیناوان و لورجی دبه هوار لشکران. آسک پاشه دنگش چکی وان ته برین دبه نابر دجی کرمو خود گینه سر علی. دنهره کتی دنگش علی نای. علی دملی جیان خوش دست دایه. کرمو سر علی ده سرچونگا خو و لی دنهره تدبیجقه علی دخودایه و با آرامی دبشره. کرمو دما که علی بکن دبینه خو بخود دبیجه. دما که تو هاتی جی تو بکن بوی و وای دیسن تو بکن جی دیچی. کن چخاش لبجنو بالا تاته علی دملی. چند هستر جاوین کرمو دنقوتن سر صورت علی. کرمو دسمالا خوش بریکا خود در دخه وان هسترین که نقوتین سر صورت علی پاقش دکه و دبیجه. علی ما فتنینه که تمن بتنه بهلی و هری. ما نها دما چوندنا تبون. دکانی از چه برسبه بده ماره کته وی بتنه سری وی هشت و تچوی. دوی مرن اوقاس نه حسام بویا علی دملی. دوی خوده به نحقی لته نکره علی. کرموج هله کی باش برکو علی جیان خوش دست دایه مرنی رخنت کوش هله کی باشی دبیجه دبی تو باش زانبی که شهادت تشتکی وانیه تجبو گلن بندست شرکر و تو شهید کتی. دبی تو زانبی که تو شهید گلن بندست شهید هر دو گلانی. گلی کرد و گلی سوریان علی دملی. کرمو هر دو چکان دخه بینی پوش وان لور به دشیره و علی دده سرملی خوب بربگون به دمشه. به دنگی بانگا ملارا دگیجه نابا گند. دگیجه همدونه و لبر مزگب تا گنده همدونه راد وسته.
Şeniyên gun sê mal cê Suryanî û yên din jî hemû Kurdên Misliman bûn. Kî tê mizgevtê li Meytê Elî dinhere û dibêje: heyfa vî xortê delal ku dibî temenê ciwan de çûye ser dilovaniya xwe. Di vê navberê de Seydayê Gund jî tê bawan û dibe niçenîçawî jî. Seyda ji Kermo dipirse: Tu kî? Ji ku yî? Vî xortî çima jiyana xwe ji dest daye? Piştî ku Kermo çîreka xwe Elî ji Seyda re ve dibêje, Seyda bangî li gundiyan dike û ji wan re dibêje: Li nava tirban tirvekê bikolin, em ê şehîd Elî li wir veşêrin. Lê Kermo bê daxwaza Seyda û gundiyan qebûl nake. Kermo ji Seyda re dibêje: Divê em darbesta Elî bibin dirbesiyê, ji ber ku dildara wî li derbesiyê ye. Wê nehêle em wî li vir veşêrin. Li ser vê axaftina Kermo, Seyda bang li çend xortên gundiyan dike û ji wan re dibêje: Herin li derbesiyê tirbê bikolin hetanî em derbasta Elî dînin. Kermo dibêje: Seyda ez ê jî bi van ciwanan re herim. Kermo û çar pênc ciwan pev re diçin dirbesiyê. Kermo ciwanan dibe nava tirban û ji wan re dibêje: Hûn ê tirba wî li vir bikolin. û ew jî diçe ber mala bavê Marê. Dinhere goya Marê jî li ser şaneşînê cilên ku şûştibû radixist. Marê dema çav li Kermo dikeve li bendeyê ku Elî jî li dû ye. Lê na, Kermo bi tena serê xwe ye. Kermo bi dilekî xemgîn tê ber malê û radiweste. Marê dibêje: Apê Kermo, kanê Elî? Te wî li ku hişt û tu hatî? Kermo serê xwe dixe berxwe û tu bersivê nade. Marê car din dibêje: Apê Kermo, kanê Elî? Kermo car din bersiv nade. Marê fêm dike ku tiştek hatiye serê Elî û vê carê jî bi dengekî bilind bang li Kermo dike: Kermo, kanê Eliyê min? û êrişî Kermo dike. Marê: Te wî bir, tu bûyî sebebê wî. Tu wî ji ku tînî bîne. Êrişî Kermo dikir û carnan jî serê xwe li dîwaran dixist û bi dengê bilind digiriya. Li ser vê qîrûn û girînê dayika wê jî ji hundir derdikeve derve û dema Marê bi vê rewşê dibîne, ew jî dest bi girînê dike. Êdî hemû gundî jî bi qîrûn û qerebalixa wan dihesin û ew jî bi hewara Marê û dayika wê ve tên. Dayika Marê geh li Marê û geh jî li Kermo dinhere. Marê digiriye û Kermo jî hêstrên xwe paqij dikir. Hîn dina diyar bûbû ku tiştek hatiye serê Elî, lê çi? Der û cîran bi qiç û pîlan bi hewara wan ve hatibûn û dixwastin Marê û dayika wê piçekî aş bikin, lê ne gengaz bû. Marê geh serê xwe li dîwaran dixist û geh jî êrişî Kermo dikir û digot: Tu bûyî sebebê wî. Tu wî ji ku tînî bîne Kermo. Te mala min xera kir Kermo. Hetanî ji ser hişê xwe diçe û dikeve xwarê. Kermo dinhere darbesta Elî jî tê û ew jî diçe pêşiya wan. Darbesta Elî tînin nava tirban. Li derbesiyê kesê ku navê Elî nebihîstbû tune bû. Li nava tirban te xwalî bavê ta li erdê nedket. Şeniyên derbesiyê bi qiç û pîlan hemû hatibûn ser tirban. Piştî ku Meytê Elî veşartin û herkes çû mala xwe, Kermo bi tena serê xwe li wir dimîne. Hetanî ku li wir di xewra diçe. Dema bi xwe dihese hîndina sibe ye. Kermo radibe û yekser diçe dikana mermerfiroş. Ji mermerfiroş re dibêje: Tu yê bi qasî bejna min mermerekî çêkî û li ser jî tu yê vê nivîsê binivîsî. Mermerfiroş mermer çê dike û li ser jî nivîsa ku Kermo jê xwestibû dinivîsîne. Şehîdê her du gelan Eliyê dimilî. Kermo mermer hiltîne û dibe ser tirba Elî. Li ber serê wî diçikîne. Marê jî tê û li ber tirba Elî rûdine. Marê digirî lê girîneke bêdeng. Wekî ku tu bi dizî bistirî. Kermo jî tê li tanişta wan rûdine û jê re dibêje: Ger tu dixwazî Elî di tirba xwe de aram razê, divê tu negirî, yan na niha ew jî digirî. Marê: Soz ez ê negirîm, lê divê tu ji min re qala mirina wî bikî bêçawa çêbû. Kermo ji serî û heta dawiyê jê re qala bûyerê dike û dibêje: Wê şevê ji wan jî çend kes hatibûn kuştin. Marê: Piştî ku Eliyê min çû, kî dimire û kî dimîne ji min re çi?
پشتی علی من تدخوازی بلا دنیا خراب به ماوی علی جاردن وره با من پشتی به آخافتنا لسر تربا علی کرموج ماره را دبیجه یه دل بکل نت بتنی ده دلدار خو منجی ریحوال خو وندا کر ده شیرین بردل خو و منجی شربان و پارزوان خو وندا کر پشتی مرنا علی دملی هیبک پاشه ماره جی جیان خوش دست ده و تربا ویجی لطنشتا تربا علی دکولن و ماره جی لور بدشیرن کرمو جی ارکا خوب جهدینه کرمو دورا تربیوان دیوار دکه و دری کی حسن جی دینه لبر دخه هین دنه او تر دبه وکی زیارت ابندار جوانن و هرمه پشتی مرنا علی دملی و مرنا ماره دست کرمو جی جهر تشتی سار دبه لی کرمو سوزک دابو خو دگوت علی از به وی تربا تسون دخوم از وسا طولا تهلینم گلبه هرمه جی ول همو جهان جی دنگ بده حتی نکو از طولا تهلنینم بلا خارن و بخارن لمن حرام به پشتی وان بیرین به درد و کل کرمو بقاسی هی بکجی لمالا باب ماره دمینه حتی نکو بریار خود بده کانی وی پشتی شهادت علی چی بکه کرمو دبیجه یا باش از هرم گره همدونی و از لور بریار خود بدم جبو طولالدان علی بلکی جوانی وی گندی جی آلی کاریام بکن و از طول علی بگرم کرمو جاردن بد گره گنده همدونی گنده کمیت علی لور شوشته بون و جور جی بربون درباسیا بنخطه کرمو هات بنه گره همدونی دما گندی کرمو لور دبینه جگون چار خورد تن با کرمو و جرد بیجن ما ببه جهه شهید علی لی شهید کتیه حتی نکو ام طولا شهید علی نگرن بلان جیان لما حرام به کرمو گر هون دخوازن ام طولا علی دملی بگرن دبه هون آلیکاریا من بکن و گوت چه هر چار خورد به هف رج بو طولالدان علی دملی چو وره سر ملی ما ام آماده نه فرمو تج ما چه دخوازی بخوازه ام بزرا داخوازه تنه کرمو دبیجه کی جوه دکاره چکا علی دملی بکار بینه هر چار جوان به هف را دبیجن از کرمو گر هون دخوازن ام طولا علی دملی بگرن دبه هون آلیکاریا من بکن و گوت چه هر چار خورد به هفره جبو طولالدان علی دملی چوره سرملی ما ام آماده نه فرمو تجمه چه دخوازی ام لبنده داخوازن تنه کرمو دبیجه کی جوه دکاره چکا علی دملی بکار بینه هر چار جوان به هفره دبیجن از لسر به داخوازا جوانان فرمو فهم دکه که جوان به بریارن کرمو دبیجه لنبنده مبن او ودگره دربسیه سپتره تبی چکا علی پنج چک لسر ملان و جاردن ودگره همدونه کرمو بخوره پنج حب چک گلک فشک و نارنجو کلتینه و جاردن ودگره گنده همدونه کرمو هر چار جوان لمالکی بجه دبن و کرمو بروجان جوانان پرورده دکه کرمو هر چار جوان بروجان قراقولا کوی ایریش ببن سر دشوپینن لوی قراقولی چند لشکر هنه چکن که دستی وان دانه چنه نوبداری وان روژه چند ساعت نوبت دگرن حاصلی بازده روش قراقولی دشوپینن حتانی روژا کوی ایریشی وی قراقولی بکن ایده او روش هاتبو وی روژه لمالکی دجبن و حتانی ایواره شوری مشوره دکن بیکانه وی چوا طول علی دملی بگره کرمو جوانان را دبیجه تو جاری پیوین من جبیر نکن و نکه من نبا کلجانه که بفیده هون لمالین خود چوا آرام تب دگرن دبی هون دشار دجی وسا آرام تب بگرن چمکی دشار ده دبه آنجی لجه کی دنه دبه کلجانی تقز مروبان بربشاشیان و دبه لورا هون بن نبی به کلجانی تب بگرن پشتی وی پرورده بشه و روژا کوی ایریش بکن هاته بو او لبندوان راوستیا بو ایوار شیوا خوخارن و جبونا قاموفلاژ هر یکی گرزک پوش دا پیشه خو و چون کتن کمینن خواه او لبنده اشارت کرمو مان کرمون هرد که وایه نوبدارن خود دگارینن کرمو اشارت دا جوانان جبو ایریشه
Ewilî bi narincokan û paşê jî bi çekan êrişê Qereqolê kirin. Di vê êrişê de bi tenê leşkerekî wan xelas dibe û direbe, lê wî jî dikujin. Kermo: Bila kes xwe ji cihê xwe tev nede hetanî ku ez werim. Lê dinherek waya Qereqol dişewite. Wan xartan gihîştne Qereqolê û agir avêtine Qereqolê. Êdî Kermo jî tê bawan. Li Qereqolê yek jê serbaz 26 leşker hatine kuştin. Ji xwe tebahiya wan jî 26 kes bûn. Kermo ji ciwanan re dibêje: Çekên leşkeran hilînin û bibin têxin koskên xwe û car din werin. Piştî ku çekên leşkeran dibin dixin koskên xwe û vedigerin, hîndina berdestê sibêyê. Kermo dibêje: Wê niha bi hewariya Qereqolê de werin. Dibe em ji wan jî kesekî zindî nehêlin. Dibe em bi tevdîr tev bigerin. Her ciwanekî di kemînekî de bi cih dike û li benda hatina leşkerên ku dê bi hewariya Qereqolê de werin radwestin. Kermo dinhêre leşker bi hewariya Qereqolê ve tên. Lê bi şêwazekî bêtevdîr. Bi şêwazê kewên ku ber bi dafikan ve diçin. Kermo bê tevgera wan wiha dinirxîne û dibêje: Herçi qasdek û dolabên wan hebin jî, lê kerîtiya wan jî heye. Ma hûn nabînin bi çi şîwazî tên. Ew hîn li ser rojên berê ne. Beriya şehadeta Elî me êrişî wan dikir û em paş ve diçûn. Ew hîn jî li wir in. Dibêjin qey me êriş kiriye û em paş ve çûne. Lo ma bi wî şîwazî tev digerin. Kermo bi tinaz di ber xwe de ji leşkeran re dibêje: De werin werin. Em ê xêrhatinekê bidine we jî. û ji ciwanan re dibêje: Amade bin. Weya kew tên. Bi gotina Kermo re leşker tên nêzî wan û Kermo dibêje êriş bikin. Bi banga Kermo re ciwan li leşkeran direşînin, ji wan jî kesekê xelas nabe. Kermo ji şervanan re dibêje: Rabin çekên wan jî ji ser wan hilînin û werin. Ciwan diçin çekên wan jî ji ser wan hiltînin û tên. Kermo dibêje: We wan hejmart. Çend kes bûn? Ciwan: Ew jî 26 kesin. Kermo bi tinaz dibêje: Hûn dizanin vana ji mala 26an in. Ev wesiyeta bavê wan e. Ji 26an ne kêm dimin û ne jî zêde. Lo ma miriyê wan jî û zindiyên wan jî 26 in. Piştî şer xelas dibe, êdî nîvroye û malayê gundê wan jî banga nîvroyê dide. Kermo ji ciwanan re dibêje: Mala we sed carî ava be. We erka xwe zêde zêde bi cih anî. Haydê em jî herin ji xwe waye mala jî bang li me dike û dibêje de werin êdî bes e. Kermo zilamekî henekvan bû. Di şer de jî tim henek dikir. Kermo wan çekên ku ji ser leşkeran hilanî bûn jî hemû li wan gundiyan belav dike û bi tenê çeka Elî hiltîne û car din vedgere dirbesiyê. Di serî de diçe sertirba Elî û marê û ji wan re wiha dibêje: Ez bawerim niha hûn li nav baxçê bihuştê mêvanên mem û zînê ne. Kermo ji ser tirbên her du ciwanan vedgere û diçe mala bavê marê. Ji dê û bavê marê xatir dixwaze û car din vedgere hemdûnê. Kermo ji wan malên ciwanan li malekî ye. Dinherek ku xortekî tê, ewilî xwe Kermo dide nasîn û paşê jî wî dide berpirsan. Xort dibêje: Te çima banî min jî nekir? Qey hûn Kurd bi tenê şervanin. Kermo dibêje: Li min binêre, birazî, ez ne Kurdim. Ez jî wekî te Suryanim û niha li bir jî mêvanim. Ger tu qesta van şervanan dikî jî, ew bi xwe hatin û gotin em dixwazin tola Elî bigirin û min jî ew ji bo ku em tola Elî bigirin perwerde kirin. Min ew birin şer û me bi hev re tola Elî girt. Divê tu jî zanibî ku Kermoyê bilebînê tu carî cudahiyê naxe navbera Kurd û Suryanan, an jî Misliman û Îsewiyan. Em her du gel jî birîndar û malwêranên destê vê dewleta har û hov in. Cudahiya em bixin navbera Suryan û Kurdan wê komkujî û koçberiyê pêve tu tiştekî nedeme. Divê em hemî vêya baş zanibin.
Wî xortî ango Şemhûn ji Kermo re dibêje. Ez nizanim ku ji te re bibêjim an jî nebêjim. Kermo: Tu çi dibêjî bibêje fermo. Şemhûn: Em ji gundekî licê ji Fûmê ne. Malbata min û gelek xizmê me jî bi alîkariya Kurdan û destê leşkerên Tirkan hatin qirkirin. Ji mêj veye ku ez tevgera we dişopînim û dixwazim tevlî we jî bibim. Lê dilê min ji min re dibêje na. Tu dibêjî çi? Kermo: Çima dilê te ji te re dibêje na? Şemhûn: Wan Kurdên ku ez behsa wan dikim hemû siwarê hespa bûn. Ji wan re digotin alayê Hemîdiya a wan Kurdan ji malbata min û ji malbata mamê min tu kesek sax neheştin. Wê rojê ez û xweha xwe em li derbeyê gund li çolê bûn. Loma em ji wê hobîtiye xelas bûbûn. Ji ber hobîtiya wan Kurdan dilê min ji min re dibêje na. Kermo: Binhêre birazî, divê tu vêya baş zanibî ku tu carî şaşî bi şaşiyan çareser nabe. Binhêre, ez jî tu jî û hemû Kurd jî dizanin ku divê komkujiyê de Kurdan jî li me neheqî kiriye. Lê divê tu vêya jî ji bîr nekî ku Kurd bûbûn qurbana ola Îslamê û me jî bi xwe re kirin qurban. Lê divê em dev ji van şaşiyên xwe berdin. Hetanî ku em dev ji van şaşiyên xwe bernedin, em ê bêhtir zerarê bibînin û belkî jî em bi xwe tune bikin. Pêşiyên me bela sebeb negotine, tiştê çû nededû. Hetanî em li gel hev rûnenên û van şaşiyên xwe ji nû ve nenirxînin, em ê hîn bêhtir şaşiyan bikin. Binhêre birazî, divî şerî bû sebeb 3 salê me domand. Em 4 kes bûn. Dido ji me Misliman û dido ji me jî Xristiyan bûn. Lê me tu carî olan nexist pêşiya arbancên xwe. Ma olên xwe da aliyekî û me xwe jî da aliyekî. Loma em serkeftî gihîştin hetanî roja me ya îroyîn. Lê na ku tu qala şehîdbûna Elî dikî, ez naxwazim bînim ziman. Lê şehîdbûna wî bi temamî sûcê wî bû. Ku di wê şeva tarî de cixara xwe pê nexista, belkî jî wê şehîd nebiya û belkî jî di qedera wî de wisa hatibû nivîsandin. Em nikarin şehîdbûna wê binirxînin. Piştî ku Kermo axaftina xwe xelas dike, Şemhûn li ser çokan rûdine û ji Kermo re wiha dibêje: Ji îro pêva ez hem şagirtê te û hem jî leşkerê te me. Û diçe destê Kermo maçî dike. Kermo: Wê tu bi xêr hatî nava me. Kanê çekekî bînin bidin Şemhûn jî. Li gund xaniyekî vala hebû. Ciwan dibêjin ji niha û pêva em hemî di vî xaniyê de bimînin û di vî xaniyê de bi cih dibin. Kermo ji wan xortan yê ku temenê wî 25 salî bû ango Hesenê Fehîmê re dibêje: Ji niha û pêva min te kirî cîgirê xwe. Dema ez ne li bir bim, berpirsyarê van xortan tu yî. Te fêm kir? Hesen serçavan: Lê divê ez peywira xwe fêm bikim. Kanê peywira min çi ye? Kermo: Dema ez ne li bir bim, berpirsyarê van xortan jî û berpirsyarê şer û pevçûnan jî tu yî. Hesen: Keke Kermo, divê tu zanibî ku peyvên te ji min re fermanin. Tu ji min çi dixwazî bixwaze, ez ji fermana te re amade me. Kermo ji Hesen re dibêje: Ez û Cano em ê sibê herin Şamê. Belkî em hinekî çek û fişekan û ku bi me din em ê hinekî çekên nû jî bînin. Lê divê em hetanî werin hûn jî nesekinin. Hesen: Keke Kermo, hetanî hûn werin kanê em ê çi bikin? Kermo: Hûn ê ji vir û hetanî nisêbînê çi qas qereqolên Tirkan hene wan bişopînin. Her qereqolek çend leşker lê hene, çekên di destên wan de çine, bi roj nobetê digirin yan na û her wekî din. Hesen: Serseran û serçavan Keke Kermo. Piştî ku Kermo û Cano diçin Şamê, Hesen û her sê heval jî çekên xwe hiltînin û ber bi nisêbînê ve dimeşin û diçin. Li serî de diçin qereqola Qesra Qelendera û ji wir jî diçin qereqola li ser rêya Strîlê û Omeriyan. Piştî çend rojan Kermo û Cano jî tên. Êvarê piştî şîvê Kermo ji Hesen dipirse: Hesen ev çend rojin ku em ne li bir bûn, we çi kir? Hesen bi ku ve çûbûn û çi dîtibûn yekûyeko ji Kermo re vedibêje: Xwedê bike we çekên baştir anî be. Kermo: Aram be.
او چکن بخورا آنی بون یکو یکو به حسن و هوال دن را دده ناس کرن. وی شوی و حتانی بربانگه کرمو و حسن لسر پلانسازین خور را دوستن. 3 روز بیر راوستان. کرمو چکن که شامی آنی بون به شربان خوره دده ناسین و روژا چارم جی پشتی شیبه را دبن و دبن بنو بین ریا ترین ده دمشن. کرمو جی شاگرتن خوره دبیجه. نبی هم به دنگ بلند با آخبن. بلا نظام بن امن. کرمو حسن لپیش ده هوالندن لدوان و ده هوالندن جی لداویه. وکی پازن کتوان راکی شوینه جبیلی کختکوته و پیوه تو دنگ جوان نای. دماتین رخ قرقولا قصر قلندره کرموج حسن را دبیجه. بلا دو هوال لور بمینن. و جوان هر دیندن راشی دبیجه. حتی نیکو ام نتقینن نبی هم بتقینن. جو خود دما دنگی چکه ما هر روان وکی علاقان خوب خواه رابن پیان و چاقه هونه کیسه لوان بینن. کرمو حسن و هر دو هوالندین جی بر بسر هر 3 ریان با دمشن. دماتن نیزی وی خانا کم خانا لسر ریا سلیله کرمو شمهون دشینه پشتا وی خانا کلشکران جخورا کربو وکی قرقوله و شمهون را دبیجه. پشتی تو گهشتی پشتا قرقوله حتی 20 بهجمیره و القرقوله براشینه وی چاقه امه جی جیر ده لوان براشینن. از باور دکم امه وان وکی تریه ده محصره ده بعصرینن. کرمو و هر دو شربان لور خواه دخن کمینه و شمهون جی دچه پشتا قرقوله. شمهون پشتی که دگیجه پشتی قرقوله وکی کرمو جرا گوتو بو حتانی 20 دجمیره و القرقوله درشینه. لشکرین ده قرقوله ده همو بسر کرمو و شربان اندن به درابن. جقولی کرمو با ام دو کوزکین خدا بون و کوجی وکی کود برفه دبن و بر برشاهی و ورن بسر مده دهاتن. دوی تاریه ده چند کس درابون و خلاص دبن اوشی نزانن لی یم بربوان به دهاتن وان قرواندانی. قدرک پاشه شمهون جی جبیلی چکا وی چکه که خرابه دستان ده و اوشی تی گلوان. پشتی کشار خلاص دبه کرمو 2 کس دشینه نابا قرقوله دا کچک و فشک مایم بینن. لی حوال وان دستبالا بسروان ده بدگرن. وی شبه اول بنده لشکرین کر رابیا بون رادوستن لی تو کس نابینن. به برپانگا سبیرا جور بدگرن. دماتین نیزی قرقولا قصر قلندره حوال وان لور لبنده وان بون. کرمو جوان دپرسه. کانی و چکر؟ حوال. پشتی کهون جگل ما چون ام جی بر بقرقوله و چون لی بری ام خواه بگین قصره جبینی به هولکه چند لشکر رابون و بربوان گنده و رابیان. حتانی مفهم کرکوین درابن لشکرن هیندنا جده به چکان خلاص بوبون. کرمو ما لشکر دبینی به هولکه دبون. جانو بله که کو جبینی به هولکه رابون و بربوان گنده و رابیان چون. کرمو ده هایده ام جی هرن. و روژه هر 6 شربان پبر ود گرن گره همدونه. و بهاری و حتانی پایزا پاشین حتانی مجدار سال 1945 کرمو و هر 5 شربان به راوستان ایریش قرقولن لسرخطه کربون و به دهانجی لشکرین ترکان هاتبون کشتن. پشتیبان چالکین سرکفتی سدم چبو کرموجی قال ندکر روژه کی دجبینه ده کرموج حوالن خورا دبیجه. یه من حتا برا هیدی از جی واستیم بلکه هم پی نزانن لی ابو 11 سال که از روزانت بی شریدمه. گر دستور وهبه از خوب خواه تقاود بکن. و روژه گندی چند پس چرجه دکن و همو به هبره تقاود بونه کرمو پیروز دکن. جخوا پشت تقاود بونه کرمو به چند حیوان ارتش فرانسا جی سوریه بدکشه. 1946 دوی نابره دا شمهون جی تبلی ارتش فرانسا دبه و خواه خوشی بخوره دبه فرانسه و لور بجه دبن. گندی دخوازن کرمو لگندی وان بجه ببه. لی کرمو داخوا زمان اره ناکه و جور جی دچه. ایدی کرمو به تنه سر خویه. دنابره دربسی و همدونه دا دچه ته. دکه و ناکه دستی ویجوی هرمه نابه. یک جاران دچه سر گیره همدونه و لوی قرقولا بیون دنهره و یک جاران جی دچه سرتر به هر دو دلداران.
Darên kulber tirbên wan danî bû av dide, ne dikaribû biçûya mala bavê marê û ne jî hemdûnê. Li wan çol û pesaran bê serî digeriya. Hetanî li gundekî Qamişloyê bi cûh dibe. Piştî salekê dilê wî dikeve keçekê. Kermo malbata li cem wan bi cih bûbû dişîne mala bavê keçikê û keçikê ji bavê wê dixwaze. Lê bavê keçikê keça xwe nade. Bavê keçikê nav û dengê Kermo bihîst bû. Zanibû ku Kermo tim di şer de ye û xwe bi xwe wiha diramiya. Cêra avê li rêya avê dişkê û dibêje: Şervan jî tim di şer de tên kuştin. Loma keça xwe nedaye. Lê Kermo bi biryar e. Dibêje yan wê keçikê bide yan jî ez ê wê birevînim. Ji xwe dilê keçikê jî ji Kermo re hebûye û di dawiyê de Kermo keçikê direvîne. Wê tîne Mêrdînê dibe gundê xwe, dibe Bilebînê. Gundî dema bihatina Kermo û keçikê dihesin hema di cih de def û zirneyê tînin û dawetê li dar dixin. Lê Kermo ji ber şehîdbûna Elî dawetê naxwaze. Xeynî ayîna dêrê. Li dêrê mehra wan dibirin û ji wir jî diçe Nehrazê, diçe mala bavê xwe. Li Nehrazê bi cih dibe û hetanî dawiya temenê xwe jî li wir dimîne. Têbinî. Kermo digot ji bo ku ez axa bav û kalê xwe ji Rişmîlê re nehêlim, min bedelên herî giran da. Loma ez hîn jî li birim. Lê piştî ku Kermo çûbû ser dilovaniya xwe, malbata wî terka warê bav û kalên xwe dike û koçî Stenbolê dibin. Dema ez ji leşkeriyê hatim, yanî sala 1985 ez çûm ziyaretiya wî. Kesekî Erebê ji Rişmîlê di xaniyê wî de bû. Min pirsa Kermo û malbata wî kir. Zilam got: Piştî ku Kermo çû ser dilovaniya xwe, malbata wî jî koçî Stenbolê kir. Min got: Tu kirêciyî ne wisa? Zilam got: Na, min xaniyê wan û tevê rez û baxçê wan ji wan kiriye.